yeah no na ehina na ogina wo yes a video no e de betu dwa okay I watch am Techima had a well crew Techima magazine kenten kwan so no o say baby e fra ho ateam warehouse kesie bi a o ma bebi ho na me gina ye video no na sa warehouse na e hwan dia edin that's a success manat me ba so an omunkwa na omate omummu buo so ana about you no kran say na no me ba sa me be service me car na me hu dom no but me inquire na just say Techima jom na de no sha ase a omatete e mo buo wo so but dem say the whole market no ma twa manasa so omu tracy ya be hu baby a warehouse no wo en dom e bobo chenku ho na me no ka say go say me gina kwa en dom no kra sen na no video na wo hweye no tracks a abe pack omu yi mo ene niam ya tete so no masan ya another video a media to on ma me no ka say wi ko hwe kra na obesen ho anti niam abe no matete ne buo so sa no tin tomatoes so chese warehouse had the name wa had the bia there according to one motor no chese matete so because na me try say me management na kasa but pressure gu omo so no e wontimi ni omo kra nkasa because wo twene no so twene no o hwe video na be hu say time kra ni ho o be san long queue and san wa ko tuaje we see the kra and san wa ba beje enti wo ho nya dia wontimi nto bia bochi ye nyina ye tie sompa na emuna wo so omate so ne tin tomatoes na omate so no by what percentage na on the ateso okay maybe some man na omo chese first na nkomoto no 5 million the motor no 5 mo size man bag na say mo size man say 50 kilo no ya ye wo 5 no you say first no motor no saying 500 Ghana cedis say o motor no saying 245 Ghana cedis Martin come on do oh me send you pictures of it apart from video no me send you pictures of it now so ahe no what check expiry date ni dey expire about you and sister say be expiry date the whole thing but you are a journalist so you should find out what check the expiry date oh the man here I think be 2027 2027 expiry date hey mighty some way bad there go bona dedo but so one year to ade no some bi wo ho ama me ni bi mu nkasa wai ma mean see because come over you me you clubbing me no but magazine for ne doma be gu han ma ne be na no entwetwe enkomo abrante bia lodi bia gu no bo so a ma minya na ne enkaza me ba to ma fagu na kasa kakraka me ba to SOMPA FM akra pe so mo ntwetwe enkomo aboti man yo me ba to hello good evening hello good afternoon boss me ba to na o hot say nyam na do me ho ye na mo so e ye ho ye pa na no kra se wo mo ton mu bi o Techima na sa mo no ankane no na mo ton 500 cedis abre yate bo no so aba 250 cedis e home no baby so ane oba Techima Bono East region na yo Techima hinkru mo ankasa magazine na mono ankane no na ye 800 na 800 no na aba 65 ana ne ye 700 no so aba 45 ana me fa se ne 500 no ne 400 no and also aba 25 me no kasisi ya amanfo egusu a just akade na omo bo ne ha din it's just enso e lie nti obi aba so a o pentem akọ binimu pintampo nkransa ate binimu nyina omo ba be mo afa just e ahu kapa na emo brand ben omo ton no sa no okay in I wa hanum say ene wo I just more ahodo bebre e wa hanum just say mean to me body no bebre and functional that's just a different brands different brand na wo brand ben wa koto mpacho sisi makoto no be ba to say brand ben wa koto queen sa queen na koto enka no the SM5 enka no ye ton the same and same for no na almost 500
sesi a wo koto ne sen. Sister me turn 2.5 old Ghana cedis. And new currency here 250 Ghana cedis. Minia Mighty Judah. Hello, prof. My info in common in see why. But many of banners on Casa. Hello. Hello. Beba toya ma kwa baba SOMPA 106.5 from Ewon Grind. That's many other mamma, Joe Sodo. You. Now, Patrick Frau saying. The battle your friend, I had a summer, man. Ahina sama me. What he? You. Now, I no crapa say a more motoi. A yamu papa dear. Yate so amamo. The battle, a yamu papa. Papa. Now, wako nwedi ena okachem say papa. The battle, you mammy, no. Juma we are no. Until also utomo until so beton e dey akwagu shop mu ente sa. Now dey akwaji buo ben. Oh, can no. Now boy no was so. But ne boy na ba from ni nyina ne say $1 to ati. We are see afa na nyina nti o mo ati so. Enti mo bag auto mo bag now the best at 20 cities now they are to so. And they say look at see it says Sultana, Ginny, Ruby. I rice I come. Moon and rampa. Now Monsam is 6.5. Do connect 6.7 crown. So and yamwa expiring date I cannot. Obi I can stand there no correct. And this one aba and untina aba form. And you say bia expiring date na canunti na omati. Enti emu na okoto ye no. First no na the boy sen and asesi aso koto ye no. Ebo sen na mo de ma o. Me ba cho kaneno na yet to be to say mo an bubo perfume rice. Enti na yet to be 900, 850. And I buy 800. Then I mentioned and almost some years 6.5. Wow. Enti emono kwa no moton. Benya ni chese moton anwa na niama ekeka kan. And anwa sugar and I think tomatoes, milk. Niama bebre wo ha. Bacho, sa niama no so bua no o mate so ana. Bacho an. SOMPA FM. Mo anwa na yeda mwati so pa. Then say this say it's something. Niama bebre wo wa omunyante so. Enti anwa no box no first na moto ne sen. Ana sesi a vegetable oil na sesi a so mokwa ye de mamo sen. Me pato anwa no bottle ati ano 10 no. Ko si be say 800. Ne sisi ame no ka say ne. Ye to ne 5.350 535 back 535 and I order my year. Na so wodi moni adi akire eye company bi na edi say adwuma na ana. Oh, me no ka say Na ye tie SOMPA. da. Haya na ye de ma ko guye so. Nti company them dey sudden nim. But yeah, for how da bi nya ya na ye ko niema no. Ne bu no na omo ha e na omo tesi so omo to adom ati. My nase, my name Mighty Judah ending come up. Eso me da. Yo. Mighty. Hello. Hey, I'm for be Chima and Nepal. Oh, me say double freaking tampon kranza when she Wow. my best take after me to me. Because cast the bia man, I had that it my job. Mighty Judah, you better ask why. Yamisha. All right. Hey, Auntie Agosia.
The anke bi si won kran ha de anke nyina ye ma adwuma o. E bi si wa ha. Sa emo bag no 5 kilos no. A wunya maku num na hye pack ba no. A ye to bi 600 700. Yeah. It be 800. It depends on the brand. The brands. Ne ubetimi anya bi 250. Yeah. Ghana cedis e wo Techimai. Yeah. Because Techimai they no sink carbon here 500. Yeah. Ba omo coin e 250. Na say 50% cut. And I'm here 800 no so obenya no be 600 and that's 5. That's what true emo. Any anwa. I like the question you asked. Say, a company be na promotion about where there. Any company ejomu na ankasa. Eti say dollar no say the AC kofom say kofom sa dia. Any emre bia na etwemu na me kai say me koto emo bag no a na naketwa no kura na 250 cedis. Yeah. Eti say 250 cedis. Ebi kura ya shase 25 5 kilos no. Eti ya madosu yi na ye to ye na ye madosu na ye to de eshem 5 no. I thought it was some political something no. But Techimai say what evidence yenye free odi na Techimai de etisa. Yeah. Techimai de etisa because Centroni no any emergency phone any shop na wo gina no. Yeah. Wa cancer no turn 500 say wa ba beton 250 Ghana cedis. Eti Techimai de etisa nti enim de ntia bibi say koso Techimai. We don't know the mystery. Na cry yente say ebi adomi jomu say ayi SOMPA 106.5 FM so dia ye ben domi jomu na nke ete say domi jomu ayi Zion ana mo betwe mrika ko domi jomu aba Zion enterprise for to ka na ko domi jomu na bo bisa mo bo obre okay my entu woni Jeremiah mo nko ma ye be fra mo nko domi jomu ma ye we dey he ya mo nko mra oba no ba research work no mo nko na yale but Techimai wa we tie bi onim bia 25 ba ye dey be domi jomu ti ma ye nhwe domi de no anti na ye hu ti ba jo Patrick ni Jeremiah mo nko domi jo ye be fra mo ye be fra mo na mo nko ba bi omo ton mo no emo ni anwa eni sardine no aha mo nko busa ma ye se de ekoso Techimai no ebi ekoso ana sesei na ye hunu efise Techimai de anu odin 50% cut. Okay. Hey, I know the. Omuni echire ma. I go say ba ehwe say ye na etie for